Nitavalira ya Kimuri gatho nyingi muno ni guikarania na ithuĩ Erastus Wachira akauga mimi niko hapa Mathare North Area 3 na sijahesabiwa na tarajia watakuja ili hali nimewapikia siku 2 sasa wakija watajipanga. Jamarugiri thiko ichi moka ni moke mundu evagite ni vizuri Uhuru achangamkie hii maneno ya tax vizuri ni kama kuna cartel ambazo ziko. Hi Mike Gathogo Juma kauga hi Mike, ask the honorable Munyui what they think about the NICCB merger where they have been exempted from 350 million worth of tax. No ni mesiria ma mwiroreri na mesiria maku neto moyaga no rito muno mundu gwito Soli Michael kauga tax is a price charged on a product and shifted to a consumer and borne by the said consumer. Tax nyodo wa jiko uri uratwirorera akauga taru taya arugi a johi magerido nego remit kiria consumer wa products yao alihite na matige ko hide in political gods to attract sympathy ni gwarauga ni gatho nyingi ni meciria manyu ni koletwo weekend ina maundu maingi muno turi hau nyingi tukaingira thiini wa kindu gigwitwo siasa uteti wa bururi uyu uteti na ateti na ni turamaiguire na reke tumaigue ringi. Demethio nari wa kuiguithania andu wa guturehe hamwe mureke tunyitithanio ni uhoro ucio wa Demethio tutige gutangatanga tugicaria kuria ndika ni muranyitora ndiroiga munene are kwarute wira na akiaririkana gakeki karia kanene agaikagia na haria turi kana tikuo. Na wale jamaa ambao wanaweza tuliza hii ni wawili. Wale wanaweza tuliza ball kuwe calm vile Demethio alikuwa anapenda ni wawili, na mmoja tuko naye hapa. Mwingine niliomba aje lakini hakuja. Sitaki kuwataja, si mnawaelewa. Ni viongozi vigogo wa Kenya na tunawapenda. Mheshimiwa Raila Odinga akiwa mmoja wao. Mwingine ni deputy wetu. Tunakupenda ajabu Bill. Tunakupenda ajabu. Lakini tutulize nini? Tutulize boli jameni, ama namna gani? Huyu Mheshimiwa Kabogo unajua ni rafiki yangu. Na Kabogo kwa sababu ni rafiki yangu na ni rafiki yako, saa zingine ni mchokozi. Saa zingine ni mchokozi. Kwa sababu sasa amekuja kunistaki kwako ati mimi uanga nafanya siasa. Sasa bwana Kabogo, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie hiyo maneno Kabogo amesema si ukweli. Kama kuna wenye wanafanya siasa ni wengine, sio mimi. Niguo kora kianaga igweyo ati Mheshimiwa Kabogo gukira kauga tutige gutangatanga guku na kuria kungi akoria githi mutiraigua. Yes. Na agacoka kauga bururi uyu ukorwo ugikirio ni atongoria eri na kauga ni mundu gwitwo Raila Odinga na mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta. Meciria maku hari uhoro uyu? Number 1, nyambe njuge it was an honor atongoria cio gwitikira guthika mundu gwitwo John Di Matthew na Ngai amuhurukie horo tondu ni marutite wira murito muno wa bururi. John Di Matthew ngithikiria nyimbo ciake ni kurathara arathaga na ni arathira bururi uyu muno na ndio ikiria kiagiririo cio ngi mundu gwitwo Kabogo arauga ni amwetereire age guthie ndio although ekindu ngoretwo ngirora muno body language, political body language. Nyambe njuge Kabogo na
na mundu gwitwo deputy president ni arata uguo marauga ii andu acio ngimakora off the camera andu aya mari hamwe manyua hamwe na gabogo ndangĩigua thoni gũthiĩ kwa deputy president ati ni ekuonwo ni andu mauge ni ekatia na deputy president ndangĩigua kwaga gũthi kwao gwa kabogo kindu ingĩenda kwĩra Kenyans ni ndironire rĩrĩa tũrarĩ na commemoration ya the founding father Jomo Kenyatta ateti aya rĩrĩa metagĩrĩra president harĩa rĩ ni urona magĩtheka othe hamwe the deputy president na mũndũ wĩtwo Maina Kamanda oguo Kenyans ni mamenye politics is not that serious ũrĩa tũmĩonaga it's not that serious ati tuoyage maũndũ no ritũ mũno tutikoyage maũndũ macio no ritũ mũno ta mangĩtũrehera gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua maũndũ macio tutikamoyage no ritũ mũno no I loved the deputy president he's a very wise man mũndũ ũcio no ngĩendaga kũmũmena ndũngĩhota kũmũmena tau no ahotirio ndũngĩhota kũmũmena mariare na muthuri utagwo Kahogo you can tell the deputy president carried the day tondu hihi mundu witwo Kabogo na niwe muthuri riu hihi uri urakiaria gwa Gikuyu akaiguika na andu ni makoretwo makiuga president ndaratuonia no agaki riu ri ndera athuri angi handu atiriri ithe mutiona Kabogo erwo athi atuike ciamani na atuika that's a personal affair ucio ti wira wa bururi na tiki it's a personal affair uguo ri ni undu wa ndugu yao njuge Kabogo ni muthuri na akiari uguo ri araririe uria munene wa bururi atangika atia atangihota kwaria tondu munene wa bururi akoretwo akiuga ni tutige isiasa turute ki turute wira ni tutige isiasa turute wira onokorwo ni atunite down kuma githomo kiria gitu nduri waigua munene akiaria ndeto cia tutige siasa turute wira tondu na ithui twarikia githomo no ni siasa ni ciathire thi muno no mundu gwitwo president ndangihota kugweta andu aya maritwa tondu ni brothers ndangihota kwira deputy president atiriri nilisema watu wawache siasa na deputy president mkimwona mwambie awache siasa no Kabogo ni kuhota kugweta mundu gwitwo the former prime minister na ni ekota kugweta deputy president na andu maigue he muthuri weka atia tondu kuri andu mangi magweta riu hi tani andu marigwa atiriri ucio aramagwete tau hi mweshimo wakiri munyui athi auge deputy president awache siasa marigu ona deputy president riu arigu uyu aranjire taki no kiugo kiumite Kabogo ni aramenya kiugo kiu kiuma no rito wa muthuri if I don't reiterate andu aya giki kirindi gigukuo horo ucio no ritu muno na ni ngumuringi na riu nani ndigucokia njuguma ucio mathiukure na nikio amwire Kabogo ni mucogothi Kabogo ana ani wa Dedani ani njuguna ni andu aria acogothi muno uria murataguo ni andu aria acogothi muno ni murata witu ithuĩ muikaranagia nake we ni murataguo no ukaigua kwira kiundu kiria kwira no na ugano murata wakwa nyiki no ni murata witu ithuĩ ni murata witu ni aruga ndugu yo tondu riu uyu ndamwiraga iundu no ithuĩ nawe ni wara na kwira kiundu ukaigua mundu uyu ni ajogotha ni akahota kuruta wega indo no riri he handu miario itanarikirira ya deputy president akiuga atiriri nitenda kuuga ati mundu ta muthuri ti Kabogo ni kwiriganiria reriganiria ati we president wetirwo ukinyuithio muma na ningitwo ata wewe kuja no ati arenda kuningithania na mundu utari na wira kwa njira nguheuga atiriri Raila Odinga ndari na wira constitutionally tiga kiama kira ratongoria hihi ino no miario iragereria gwetherero ya haraya ati tutire na thire no ekario na njira nake deputy president akauga mutikwaria itari kuo kwina mathiko ngoka irio mwendaga kuharagiria na kuria ri riu aria ideha na gacokia mugwi ni kuga ate enyamu tutire na thire nende tocia tutire na thire irario na nike kira hakuo no wale warihirwo ni Jesu warihirwo ni Jesu yabe juge enyamu etagwo doctrine ya legitimate expectations ati nitwacagurire Jubilee and that's a fact ni tani ndariho ndwathake Mike na mundu tari na mbeca yake ni ana 250 na ikanyua kagera ugathi uguo ciero rai na ne tura kwa ne bia mbeca icio itingenagia reke twaragie ma
no tukiuga akireo gite-ini. Let me tell you, twahe Jubilee na manifesto yayo he mawira maria tu expectagia andu aya marute, na riria declaration iyo yokire gwituka ni 10 years of Uhuru na 10 years of Ruto oria makiaririe ku na no iguira makiuga macenjagia, that is no iguira makiuga na siasa itiagaga the aspect ya gucenjia mind, na ndirego he mundu cenjetie mind. I am just saying he undu wa kuga he miaka 10 ya Uhuru ni twambe turegere hau tugi atiriri Uhuru egite-ini 10 years na riu ni miaka 7 guciera akinyire miaka 7 the other day ni atigitie miaka igana atia tutige kwari horo wa riu the other 10 years tondu ona gutieriru atiriri tugakona miaka 10 ya Ruto ndagia miaka yakwa 10 abirie na miaka ya Uhuru 10 icoke uke yake by virtue of that no muhaka horo ciothe na consistency twambe turagia siasa no to nginya korwo ona dinago I am just asking kikira tomate twendaga kurugana kuria bereri ati ni ndahuragwo muno ni mathi tondu anjiraga ati ndireruta riko-ini ngetwara agoriri maundu maria ndireka ri nita kwiruta riko-ini ngekorwo riri-ini ni kurugirira maundu in short maundu maya twagirwo ni kumarora with that in mind ati nima that is there unwe deputy president it is natural tondu ni ndanauga ha Kimuri ni ngoga atiriri ideally diari tukorwo ati na mundu twari na mundu roka kurikia mitaratara ya Jubilee tondu magithondeka manifesto ni mauga maundu maingi ha matingirika na miaka 10 na president ni arigite kuga kuga ati programs zetu twina cio roll out mutika expect ni ati ni regime ya Uhuru Muigai Kenyatta 10 years he maundu megutigara tamaria oniro nake Kibaki atigirie magioka kurikirio ni Uhuru Muigai wa Kenyatta na kirike in a very nice way he maundu megutigara that flow ya maundu ri igi interview nayo ni ati he undu campaign ni athi high gear ya gukorwo turari horo wa 2022 ri na everything we are doing is about 2022 not horo wa utongoria ni horo wa specifically wa githurano ati ku protect na ku ensure ati kanya ka ugakorwo no gakorwo githurano-ini ri karageria ku determine in advance and I think that's the main issue ati he maundu tutarenda macenjie kana he mahinya tutangenda makorwo matari ho because the president in 2022 kana mundu agakorwo president in 2022 ri ni atu capture haha kana tu capture nikyo na ndiari horo wa William Samoei Ruto ndauga generally the aspect tura capture handu hariko ngauga kavogwa kiugo guo ri I wish ona kon ndirari ho igira reduce my discussion kwe mundu etagwo William Samoei Ruto tondu we thirikari-ini tutuikaga honest ucio niwe principal assistant wa president age ona korara muri we ndugatindage ugicokia we orugura thi ugisavagi munene wa bururi ri thi na be na gusava mundu uriku tondu Raila no ende gutuika president age tutige kwehenia ambition yake iyo na no arikagia mugu na thi ona ira ndaraigire mweterere tsunami ya kiria. Can you imagine nawe ugicoka utuike riu no acoka uge magarie kurehe tsunami no na riu mwagea na discussion between yourselves inyu murieri na wewe thirikari-ini as it were when we principal assistant you are the when we munini wa president deputy CEO wa bururi uyu no waigira discussion ya maundu makoraini na future matokonaini na wira uria muraruta on a day to day basis na president na presidency gakiuga to me ni wega mheshimiwa Kabogo ni araririe uguo araririe na nikiona twina discussion ino na Kabogo akorwo mundu very bold by the way he is very bold ona ndakoragwa muhariririe ati na hau ati etigire ati ni kuga uria arenda kuga ni ugaga ni kutamania ni kutamania na ndarakihitha ni arauga no ge expect korwo ni andu angi agirari hau akigathiriria William tondu hau Uhuru tondu hau no ni aramera ihi munene wa bururi ni ateithio kuruta wira na njira ya we William number 1 munyitane na mundu uri ungi mutiyo tira mugicokaniria maundu ma muracokaniria makonaini 2022 munyitane ke ngoria atiriri gukuria ciuria igiri njega ani gucokia igiri niki andu matuaga ta president matiaragia na deputy president no koragwo ho itondo agikorwo president ena thina na siasa ri itwere munini wake njega tondu andu mabehaveaga ta asif deputy president tahi tata iguaga na kana ta mataragia na president kiu ni kia mbere tu niki andu mareciria tigitigia president ne kia MCA ati njega ukire ngenda gwatuika president ino wa Kenya ukaririkana 2021 no fatie guthiururuka bururi uyu to Kenya ndio nginya Africa wethara ta nginya thiina wa thi cire igire icio mundu guthore dagiti mundu solid na mundu
uramenya gite gya president kuga ate ndabatiye gukira abatiye gwika campaign tuigue nginya ne athi nginya gucerera theirie ingi agietha uiguano thiino wa thi no ru ntakwira gwate tukire nginyagia riria mieri itatu wangameiga ikanirwo njega niguo ru ati andu makaumira kurugama giti gya president gya kanjo Mwashokera hau muno. Let me respond. Tutina na MCA no kuhanania. Twara kuga ati tondu MCA ndahena tondu na ndirahuthia tuga ati urathiururuka ka ward kamwe no tutumeta muthuri ta Njoroge uria murata witu biashara ward yaru aume gitambaya kinye mwisho wake ni super highway na Ruiru hau no athiururuke hi mieri wetatu no gitakia president gikanyihio ati nginyagia riria ikandikirwo ta weterere ugeka campaign hindi yo nabe nduge atiriri jamba ya wira politics still have affair ti wendo ati ucio agotinda mwina wendo muingi politics number 1 ni interest na interest ya William Samoei Ruto number 1 thaici ni gutuika president wa Kenya na ambition yake kinya na mahitia ona dinauga ni mahitia na nikio ndauga iyo ni principle ya siasa nake Uhuru Muigai wa Kenyatta principle yake rira mutongoria ni gutiga legacy na to gutiga legacy ati niguo andu mamugathagiririe onake akona maundu mekikite bururi uyu akaigua uu niguo ndira gutuika president njike na niguo nderirie andu koguo ri nduka expect andu na mangihingica na me president na deputy president ri uria ikaga neo yage kwi manifest uria andu mangiciria ati ni kwi manifest ati mwathi mucemanio ni mwanjie kurwa ngudi but my point is we president na nwauga ni turarona ugumania na ni ndekira DCI twita presidency no mudura wa mbere kuga DCI ndararuta wira ri na ndaguo no korwo kiruta wira uguo ri ni your principal assistant no ru ndirona maundu macio ni mokita magicenjagia tondu nake ni wega mundu ahonoka na uga ni ahonoka ri na aruta wira ri ni tutige gutira tugicoka na kuthutha ni turona a bit of reawakening ukona institutional issues ni aratigana nacio gukirwa na institutions iria cirakwo ni munene wa bururi na ndirenda gwiciria ati ndwene ndireciria deputy president na mwiciria wake na mwikiro wake wa maundu but having said that uhoro wa gwika campaign taici the only way William Samoei Ruto agituika president in this country ni go serve a Kenya na mandate ira maheirwo na mawira maria meranire stadium iria ciaragwo ri ciako la gai tutige kuyuria Raila tip dari ho Raila manifesto yake amekomeire piro-ini hari eri manifesto ya Jubilee niyo egatuma tondu uria maruta wira na Uhuru Muigai wa Kenyatta maundu marieka macio no mutuga credit William Samoei Ruto personally iyo niyo principle yakwa ati ndigo kiroro uguo nyanjie kwaria meri ati una imete kwa thomeire ku kana ciarirwo hana atia ni ngoria atiriri mwatwirire maundu maya weri wari part of the presidency so to me campaign ile William Samoei Ruto agirwo no gukorwo agikanene muno ni ku popularize mitaratara ere ereko ni thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta maundu maria turari horo wa kurwa na ungumania maundu macio turari horo wa ona ko ni ta enumeration ino turari horo ni ronire agitarwo those are the things ta imagine ugironire muthenya wa gutarwo Ruto atwike ndari kuo harambe kundu kungi tungirauga atia tha ici and that is what we are saying in essence haya no ni agiria wira Ruto ukihoro wa huduma number ugitwika ati ndano ya huduma number ri ugitwika atia woka beciri cia thondekirwo ni central bank ri no onire no serial number ya keri no atwarirwo because ni ona ni atirire mitaratara eno irahuthiroka ya gwika maundu makurwa na mungumania kurwa na mbeca iria illicit cithetwo ni andu maundu makonaine no horo wa kurwa na corruption na maundu macio mothe na crime in generally agirwo ni gukorwo front line ya ku defend position ni reo ni munene wa bururi na atige gukorwo ona andu ake ne ramatema kamera atiri tie kuonekana ta mwathondekaga kaundu kangi ka opposition within government because the moment you do that he mundu no ukenia andu amwe no ni wega ukorwo na njira ya ukorwo rakenia andu kuringana uria mwatwirire maundu mariku so to me my point is this utire campaign igi advice William Mweke ikirite go support president wa uria nake munene wake Oshiga Mdosi amu support a deliver maundu maria matwirire twakinya hari ari gigiuka ona nokyo gikuyara by the way riu urenda kuga ndagathia kanitha andi naugo itondu barere yothe ahuragwo njengari ahuragwo ati ni arathie kanitha na ni arahotha na andu ake magacokia makoiga atiriri wona andu hothe ciaku yes itondu riri njenga tondu suddenly othia kanitha ri ndiramwaririria
sade kwe wira urutagwo wabici igutuike ati athie kuhoya ni agiria wira uruto aca ni andi uga ndakahothe ni ndari uhoro wa broad issues no riri my friend tondu nake William ne kwenda amenya kurathia kanitha wika campaign andu akanitha moyaga moko mothe morio kana magaucagura and I'm saying that with a lot of respect to my church, Anglican church. Mungiurio ka mundu ni mukamucagura moyaga moko the ona ni kuria angi moyaga meri ukiuma uguo ri uri ukuingira ningi morio uyu ni muka ogitioro kiu giaku ungihugura uguo coke one nake oirwo kinya maguru uyu niwe tugahe na ni njui ni oi muno I'm telling you from experience gakiuga atiriri tutige guthii na njire and then number 2 Mike na jamba wira gutire hindi issue ire ikoragwo na bururi ingirisolve na harambe tutige kwehenia. We are not a charitable state. Issue iria turari horo acio cia capacity ya county government yongerereke niguo hote ku treat mirimu ya cancer na kwandikwo go train oncologist rate issue cia guthio no utana ni mituki na ndirarega no twike ngudi nyumu na ndirarega ni tondu ni utana ndauga ati no wa reduce deputy president wa bururi to manager wa kana campaign manager wa mundu wa wika farambe atiruwa mutu chairman wa development wa makanitha. Is that not really no former president mo akiendia buri ekutiare ndonyo ya buri rekei tuikidie tugicoka no turathi na mbere na kuyuria muno undu wigie siasa na hingo riu cicacite nake mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga nake ni aragicokirie o hau uhoro-ini ucio ni aracokirie na arakiuga uria gukuhana kahinda gatari kunene ni tuko tukigua miario iyo na wewe tukiurania atiriri naho hau ri naho hau atia tuikirie coke kahinda gatari kunene